bathi lana ke asithole i-complete square ye quadratic equation ethi ax squared plus bx plus c equals 0. So i-equation esobe siyenza la kumele sithole sifake siveze kule format ethi ax squared plus bx plus c equals 0. Asdivide konke ke ngo a kuqala, so sizosala sibe no so x squared plus bx over a plus c over a plus c over a equals 0. Ebese ke nasi futhi isikhala sami uyasibona. Ebese ke sithi u-b over a lo kumele siwuthole u2 times b over 2a, 2 times b over 2a lo b over a wethu plus so ke sothi b squared ngoba angithi sithi a x squared lapha kanenda, so sithi b over 2a squared, yabona. Uma wakhumbula ama completing the square esiwenzile ekuqaleni siya angithi uyazi ukuthi siya square i-middle term la, so sithi ke minus futhi b over 2a squared. Ebese sizoqala ngale phathi, soqala ngaloko la okokuqala sibone ukuthi singayithola yini perfect ama common factor. Sithi m plus n squared senza ngaleyo format la m plus n squared, lo uzosinika u-m squared plus mn plus mn plus 2mn mn plus mn 2mn plus n squared. So lo 2mn umele u-b over 2a wethu, so u2 times b over 2a, so masu divide ngo2 so sulu u-mn u-b over 2a ngeke sathi 2 times. Ebese ke angithi thina sifuna n squared ke u-b over 2a squared, nguthathe lapho ke lo b over 2a, ngiyathemba usuyangibona ukuthi ngenze njani. Ebese ke sithi x plus b over 2a squared, ebese ke senza lokho kokubili ke manje lo wesibili le phathi sizothi plus minus nxase b squared over 4a squared ngoba 2a squared to 4a squared b squared plus c over a konke njalo equals 0, 4c over 4a squared. Yazi indaba khona ngizokwazi ukuba nama common denominator la kulo b squared over 4a squared, ebese ngiba no 4ac over 4a squared, so ngitimes ngo 4a nangala equals 0. Ebese ke sothi x plus b over 2a squared minus onoma plus, ebese ngithi negative b squared plus 4ac over konke over 4a squared equals 0. Ebese ke sithi uthi ngishintsha umbala ngizothi ke lana plus b squared minus 4ac over 4a squared ngala nangalana, ebese ngithi plus b squared minus 4ac
over 4a squared, 4a squared. Bese ngala ngakwesokunxele isandla bazokhanselana ngoba ngi-ede u-negative b squared plus 4ac ubuvele ukhona, yabona, bazokhanselana ke. Cancelana no 4 squared no 4ac, cancelana nje konke. Sizosala ke ngokwesinxele isandla sizosala no x plus b over 2a squared. Ebese ngakwesokudla sizosala no b squared minus wathi ngithathe lo munye umbala, b squared minus 4ac over 4a squared. Ebese ke siqhubeka sithi lo x plus b over 2a squared sizothi kona so square root, kodwa uyazi phela ukuthi mesenze into kuyicele lodwa kuzomela sikwenze nakuleli elinye icele. So a positive or negative square root kakubili. Ebese ngakwesokunxele isandla siyazi ukuthi square root no square bayakhanselana, ngakho sosala no x equals b over 2a nje kuphela. So bhaleke x plus b over 2a ebese ngakulesi sinye ngaleli linye ihlangothi sizoba no sizothi b uma siku-square root konke njengakwesokunxele isandla lana ku-b squared minus 4ac over 4a squared usu-square root-ile sizosala no positive or negative square root sika-b squared minus 4ac over 4a squared futhi, kodwa 4a squared ma square root asithola 2a. Ebese ke sithi minus b over 2a kuwo mabili amagcele, so minus b over 2a. Ebese ngakwesokudla kosinxele isandla sisala no x, ebese ngakwesokudla sisala nokuthi negative b over 2a plus minus square root ka b squared minus 4ac over 2a equals negative b logo negative positive b squared minus 4ac konke over 2a ngoba sine common denominator, uyabona. Uma sithatha siyabona ukuthi i-format ethi binjani la ekuqaleni. So lokho kungala ngakwesokudla isandla negative b plus minus square root ka b squared minus 4ac over 2a impendulo yethu i-x value yethu le kade siyibheka kule completing the square iyona quadratic equation noma formula yethu ekumele ngabe siyitholile ke le. Uyabona ukuthi akulula ukuthi nje kumele ugade ukuthi ungaphazamiseki ngoba ziningi inamba esisebenza nazo.